Habidang nar katengkheng gulat lapian hemrit kanahokatum kirap kichuhang. Empia Garwala Company pen kaselamatowar vomulang supen chukiholadak asai ki oithekti. ASDC atum diphua mithang sa hemalong phirang kiamai ki dupon. AJYCP pen ingdeng trok sirkebra trok karlitang Dr. Bhupen Hajarika amhang ke thekarni katalon pon. Birta kelang arat do anaphan gardong pajirlo gardong non karbilong ria birta longpen ujang terangpi non arju ikha birtang tonpen. Chiti ni phainer kep ada porphai ki thomapor kuligaon lem sadu mungarong ke damatowar pi krong thom kachetogalong habidang nar topaksi katengkhenga jok kulada hemla pen hormu hortar phalang nutikang etlo laancho takali alang litum kaboha hema redanta phalang nutikang etlo. Bangsolong sangpi animain tipi alang li inut hemi pilapen asupita achora vitanglo alang litum kulat chubi pon chot pensi ane om chepa chulong bon bonta towi habidang nar katengkheng pen kulada hemla pen alang litum kaboha hemanta phalang notikang erajok nonki kisung kulada long ke do hormula pen hemalong kachubirtia sonamung sika suri ingkoira pho anbak panahok tikanglo kedamtang aningkana hot habidang nar wangpaksi sanghai chotikanglo bonta nona son hemridan ki phalang nutikang kilang puta sangpi animain tipi pen pachingi pontu lasinon kisung apora hot hemejang re atumaphan nangjin sora nang ravek thapusi sangpi animain tipi pen em suryorong parlapen VDC chairman Sonaram Singh Naratumaphan kachuning ripon Nilitum hanang ke parabi bang ke lapun lo la osum hemipi pot nilita hemipi nilisupi ta hemipi pan nang rapte pusi nili ining cuk hilo ak halo दुकान सामान पेनांग कौन बाहिंग नो दुकान सामान के कम हिता 20,000 के abisi pen ke la hem arpong ayat sop ta phalang hote kang lap lo la hai pen si nili chuning ri dun lo he hemipi tumphan jang ri tumphan am so si nang hon pi asante poyale dangte kidamtang husteme la poson ke panahok mate la pu sai da thu inar bang pajai paju la poson ta dodonga aprang da wang bang tan nili tumphan yata wite kang ki la chiri the sorum ki ju kan te kang se seta nili tumphan yata nang wi chuning sang pon lo pining bang ke a hem mat nang phalang ho pi te kang lap chuning halap pang a thang the pining ho pu ta phalang ho dak lo bang la nili sopi bang nang thu lo ina dak nang li elo pa thunoi plo thu lo nili bijuli pum lo sumar lat ke phanda keng san tho lo ko yang nu pin so sun ing nu lang lak at pai bang ti san lo ingke nili tunge pu pang nat pen sikat lo nang arlo somar det sig doma pin nili tum det pin so no nat ili lat thek o dolo pining no dosor bosor bag dolo ingke pinso vedet hilot mati ahi nilisi pinso lo nilisi alo solo akor pohai atum si kaita wang hela mulo niliso pilan si hem kele bang apinan hai do non ile tum theklong rak muso kata kitab Charlie Bom la se kitab ai hoi la hai ko pene ke phalang no dagang doma la hai bang ke pahlang holo de kisman buhi bang kitab bang ke thang thela kita hola lo so ke the bang ta pining class 10 lo hola nyut bang 5 lo la bang pining suwan lo nan ta ma local dak lapen la sohot sarchin thong terona kulada longta habidang nar katengkhenga jok kulada long hormu hortar suring koira pho apharman panahok tikanglo lasinon kisung ahot nang ravek thapusi kisung ki phove ka tumpen kachuning ripon sangti dipen projen terang karbilong re birta বস্তু বহুত নষ্ট হল কমেও 20,000 নিচিনা গ'ল গোটেই বস্তু আলুৱে দালিয়ে চেনিয়ে বিস্কুটে সব শেষ হৈ গ'লগে আৰু ঘৰো গোটেই ভাঙি চিঙি খতম শেষ কৰিলেগে
ৰাতিপুৱা 3টা এনেকুৱা হ'ব নেকি 3টামান বাজিছে ৰাতি আমি ইয়াতে আছিলোঁ ল'ৰা ছোৱালী আছে 3টা আকৌ মা আৰু মই আমিকেইটাহে আছিলোঁ কিমান বছৰৰ পৰা থাকিছে এইটো এই হ'ল আজি 3-4 বছৰ বেছিয়ে হৈছে নেকি 4 বছৰ 5 বছৰ এনেকুৱা হ'ব আপোনাৰ এতিয়া চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিব সেইকাৰণে সেইটোৱে অনুৰোধ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে কিবা এটা যেন সহায় কৰে আৰু আগতে এবাৰ নিলে আগতে সেইফালে ছাইডৰ বেৰাটো পূৰা ভাঙি গোটেই সেই সময়তো চাউল এইবিলাক লৈ গ'লগৈ আকৌ যোৱাকালিও আহিলে আৰু আমি খালি মাইকীকেইটাহে আছোঁ পোৱালীকেইটা লৈ কিনে আকৌ মোৰ মানুহজনো নাই এই সৰু মৰু যেন তেন কৰি চলি আছিলোঁ হয় দেখিছোঁ দেখাৰ কাৰণে আমি সেই পিছফালেদিহে পোৱালীকেইটাক লৈ কিনি জংঘলে পলাইছোঁ 4টা আছে Lakhain rapho nilip MEC constituency ka parlu BBDC atowar vomulangsu silunijan pen chuki hola dak MP Agarwala nong ka chethang na ya company pen ki klema sai ke oi thekti la sotowar ka selam poningkani sita pleng plelang bonta non pen ka henu era jok ing hanlang bung ke do chengtanglo la CPWD atumpen la pusona sai ke oi ki klem along ke langdun pe media phan niliparada tumpen ka chuning ripon Lapen sorkar tumpen isivera towar ke apong nang selam le deji. La si MP Agarwala kompanya tumaphan ke langdun jaripa media phan nilip arada tumpen than pachinipon. Nilip penjoy singteron karbilong rea birta. Dipu ASDC asahya malong ASDC atum pherangkya mai ke dupon. Labangso pherangkya mayalong ASDC pachethang chunbang Daniel Teron pen kaning jepon ki APHLC atum mayalong KEC re-election du thuji puki rata tumaphan kapachu baichot pusi arbokpon Lapen kedamtang KEC election arona teng pen kali poloti APHLC atum laso election along chepati dun dedet nang jepolo bonta non ki laso election ahut constituency long in koira trokalong ta chepati dun et Lasi KEC re-election ke avilu. Noningkan phopi KEC election ta ke dotupo. Lasi la puson kapacho bayalam kar juje de Japan ASDC pachethang chunbang Daniel Teron pen pachinipon. Labangso pherang kya mayalong ASDC dunkong chunbang Sanjay Kiling Daniel Teronatum chetongdun. Assistant General Secretary yes assistant medium ini tu banyak sih kini address kan masuk press conference tempat unang kok bangke APSLC tu jaya kata tu public meeting along social media along press conference along lapen dharna tadu re-election tu nangi karbinong mas council election bang bukan dituji langsung belajar bon hong from tu tapi langsung lama mai apa cubek dalam melitun pentek long si rata kan kita topik lagi sini itu kamata rata kan kicong from tu re-election dulu serta re-election ke belum lapen election tu ini kita nak keningkan buat di situ non EPSLC tu kadimana tengah election apa lapen re-election a condition kosong situ po labang ke mo kanila paragraph 14 na ting pen 60 paragraph 14 na ting pen governor ang commission bohay na council kosong si kacari macok celo nasi langsung commission atun inquiry kuri po latang level prote latun state government akan cabinet akan kali prote HCD minister akan report itu langsung PC a report place there PC kopi a step sekian tujuh mah governor mah state government atun decision non ke langsung tak apa commission tak buat ya lah inquiry tak kuri dah lapen
present a political situation ta governor ba commission ka bohai nani a condition ke da avi lai silo lapen re-election dui jongsi sarkar kan pinang anda insurgency satu KPLT puno UPDS puno atau mereka puno tak alu begitu MOS alang so along du siap clause tak constituency ke papat na lajong si 60 amendment puno te asin ke pak pokok la bangke midterm vote puno slap vote puno dak puno pokok stanong ke 60 masih amendment melang alang so putak pak MOS putak pak masih re-election na ay sila lapen sila ma bangke dak president na lo ke niltum dok ponpe seta isia bangke alis pena state election commission atau ke conduct usia lang ni apa cakap sudah conduct segitu ada ke bangke udah segitu nang itu langgam lo teknologi jai kakak hekhedat arakom hekhedat presiden di gudang dah alang di pulau labang so election bangke illegal pulau dah EPSL situ profesi ke kontes tu lah alang tu nanti illegal yang tidak lo ek nomor bangke ini alang bangke labang so election nomination ke file lo atum seme dengar lo je consumer rules ke doan dak kroilo India constitution dak kroilo pulo accept lo pasti ka contest pulo te ala ta ki kroilo contest lo dia naya pulo asu tu anti foreigner muspena tu votar list chok chip foreigner amen se plain exactly tu nasi la tu ke a votar list illegal apa election में illegal को नहीं तुम पत्थर उन्हें कुछ बात बोली तो क्या नागालैंड का लक्षण हो नागालैंड का नेशनल काउंसिल है नागा नेशनल काउंसिल पर 1952 इंडिया सभी लोग अपने इलेक्शन में जेंगो नागा तुम बोल करो नागा माने नागा नेशनल काउंसिल बोल अकेला तुम बोलो नहीं तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रक्रिया इंडिया वोटर लिस्ट प्रक्रिया itu ke naga constitution kan Nagaland voter list project itu itu contest tu dia langsung aja pun tanpa ke dolang ya datang itu abang ke council and new rules selang lebih lapan parok kice amen voter list kan hit ke lepas ke election party mungkin patu tu dia kapatu tu tak kali tiket tak kecil lapan dia kata datang ke korte ke election ke patu tu पुरुष है लोगों के काउंसिल और रूल्स लोगों के दोनों रूल्स बंदी की प्रोजेक्ट की लो वोटर लिस्ट की प्रोजेक्ट की लो हालांकि चेस वामें था नहीं और रूल्स की भी तो सलाह नहीं तो बेला है अलग लेकिन पॉलिटिकल इशू को एंजल नसे रात आता नहीं तो तुम तीन आदमी नाले तुम मीडिया हो जाए खान पचीनी लो जाए का था apa cuba re-election council uji bukannya avail nana election ke tu istandingan ko office lapen MP election bang ke 2024 halapan bang ke rat district में lapen non nikan ko ki council election tu halapan ka rat district में nase lahain ini apa siek kan kan kacili bang lahan Kedamtang Chiti ni Pioneer Kebarni Assam Jatyatavadi Yuva Chatra Pariksha Karbi Anglong District Committee tumpen cepatir pipongsi Assam along nongnam ka chatang klong hirjir lun ka bonda ke thek serabang pu ingdeng trok sir kebra trok mahang ke thegarni bokojan CCI NH39 atowar pia kumlina long milur la pen mirisang pen talon pon Bangso Dr. Bhupen Hajarika amhang ke thegarni ka talon pon AJYCP amai pu jitu phukon pen kachari pon amayalong aluhiaman pen KAC MEC Phingpiga H Rengma HPCF Chairman Lai Chaning Leng Lamding Road Case MI Phu Thomson Rongpi Bokojan Municipal Board Vice Chairman Sundoring T Sardili Bia Tumpen Chinglok Penang An Man Pengedu ke Thegeding Atum Chetongdun Sangti Dipen Projenterang Karbilong Rebirta সংখ্যক উপজা দিৱস আমি পালন কৰিলোঁ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতি উদ্যোগত আৰু বোকাজান আঞ্চলিক সমিতি সহযোগত
আৰু আমাৰ মাজত আহি সন্মানীয় অসম সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ উপাধ্যক্ষ ৰাজবীৰ সিং ডাঙৰীয়া, SPCFৰ প্ৰমুখে কৰি সন্মানীয় লাইচান ইংলেণ্ড ডাঙৰীয়া, কাৰ্বি আংলং সাহিত্য শিক্ষিত পৰিষদৰ MSc ফেংফিগা ৰেংমা ডাঙৰীয়া, কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় তথা ছাত্ৰ সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগতে বোকাজান অঞ্চলৰ শিক্ষাগুৰুৰ পৰা প্ৰাধান্য কৰি জ্যেষ্ঠ বৰেণ্য অসম সাহিত্য সভাৰ সভানেত্ৰীকে প্ৰমুখ্যে কৰি সকলোৱে আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত সহযোগিতাটো আগবঢ়ায়। সেইকাৰণে সকলো লোকে আমি আজি এই ভূপেন হাজৰিকাৰ মহান উপজা দিনত আমি তেওঁলোকলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু কিনো ক'ম, কাৰণ ভূপেন হাজৰিকাৰ বিষয়ে ক'বলৈ বাকী নাই, কাৰণ সকলোৱে জানে ভূপেন হাজৰিকাৰ আজি অকল অসমেই নহয়, ভাৰতবৰ্ষই নহয়, গোটেই বিশ্বৰ বৰেণ্য শিল্পী। সেইকাৰণে তেখেতক কোৱা হৈছিলে। আৰু আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি এটা আনন্দিত আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে, বিশেষ কাৰণে, কাৰণ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ আজি এই জন্ম দিৱসটো উপজা দিনটো গুগলত যে তেখেতক আনিলে, কাৰণ আপোনালোকে জানে পৃথিৱীৰ এতিয়া গোটেই পৃথিৱীখন গুগলত চলি আছে, কিন্তু গুগলত যে ভূপেন হাজৰিকাৰ অহাৰ বাবে আমি অতিকৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু এই ভূপেন হাজৰিকাৰে পৃথিৱীৰ নেলছন মেণ্ডেলা নিচিনা এজন বিখ্যাত, যি 27 বছৰ 7 মাহ জেলত থাকি যি সুখিত নিষ্পীড়িতৰ মানুহৰ কাৰণে তেওঁ কাম লাগি গৈছিলে, এনেকুৱা ব্যক্তিসকলৰ কাৰণেই ভূপেন হাজৰিকাই কাম কৰিছিলে। সেইকাৰণে সাগৰ সংগম ঘটনা বুলি তেখেতে গীত গাইছে। তেখেতৰ গীতত মানুহে মানুহৰ বাবে গাইছে অতি বহু মূল্যৱান গীত। তেখেতৰ প্ৰত্যেকটো গীতেৰেই জাতিটোক, অসম তথা ভাৰতবৰ্ষক সকীয়াই থৈ গৈছে। কিন্তু সেইকাৰণে কৈছে যে আজিৰ অসমীয়াই নিজক নিচিনিলে অনাগত দিনত কিন্তু অসমতে অসমীয়া ভগনীয়া হ'ব। ইয়াকে কৈ পেলাই মোৰ বক্তব্য ইমানতে ৰাখিছোঁ। Pinya birta lang sikang tonjolo kaduka vita dume thakme kardo.